Napaykumikichis tukuy qankunasman pichus qhawarimushankichis, uyarimushankichis kay programa de escuela sabática. Allinkachun tukuy qankunaspaq. Kay yachaqakuna kashan iskay chunka soqtayuq. Sábado iskay chunka hesq'onniyuq junio killamanta. Titulontaq nishan Roma llaqtapi kunantaq risunchis mañakuq Diosmanta allinta hap'iqanapaq Diosmanta mañakusunchis. Munasqa tatay, kashanki haqay hanaq pachapi, chaymanta qhawarimunki tukuy wawasniykita, bendicionta qoy tatay tukuy paykunaman, tukuy wawasniykiman pichus uyarimushanku kay programa de escuela sabaticata. Chantapis kallpachay tatay, Espiritu Santuykita qowayku sumaq hap'iqanaykupaq kay yachakunata, chantapis angelesniykita kachamuy hark'akunanpaq wawasniykita. Yanapawayku tatay, qanman atinikuyku, qanman kriyikuyku, yanapay pikunachus kashanku unqusqa ñakariywan, waqaspa, manchikuywan, tukuy paykunata yanapay tatay. Kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén. Kunanqa qhawrisunchis kay introducción. Hechos p'anqapi hatun yupayninta kashan iskay chunka pusayuq, huch'uy yupaynintaq chunka soqtayuq. Romaman chayasqankumantawan kamachiqkunaqa mana karcelmanchu Pablota wisq'achirqanku. Mana chayqa waq wasipi sapanta kananta saqirqanku soldadutawan payta qhawananpaq. Notapitaq nishan Romapitaq Centurión Julio Nej entregasqa presosta Capitán Guardia Emperadorman. Chantaqa allin informeta qosqa Pablomanta. Kartatawan maypichus Festo apachirqa. Chay kasqa maypichus Pablo sumaqmanta qhawasqa kasqa chay ejércitusmanta. Chantapis maypichus carcelman Pablota apananku karqa astawanpis churasqanku kawsakunanpaq wasi. Paykuna alquilasqanku wasita Pablopaq. Chantapis soldadotawan qhawananpaq Pablota. Chaypitaq Pablo kasharqa libertadwan recibinapaq amigosninta, hermanosta. Chantapis llank'ananpaq Cristo munakuyninpi waqta riqsichinapaq Jesucristomanta. Chayta nishawanchis kaypiqa. Kunanqa qhawarisunchis maypichus Pablo chayanña Romaman. Chaypitaq Pabloqa mana karcelmanchu apasqanku astawanpis wasita alquilasqanku chaypi pay kawsakusqa. Soldadota churasqanku qhawananpaq Pablota. Chaypitaq Pablo mana hinallachu kasqa astawanpis parlasqa yachachisqa maypichus haqay Romapi. Chaypitaq Pablo llank'ayta qallarisqa Cristopaq, tatanchispaq. Kunanqa yachaqasunchis ima experienciastachus Pabloqa ruwasqa haqay Roma llaqtapi. Amén. Subtítulo nishan Maltapi ñawpatapukuytaq nishan. Chay islapi imataq pasarqa chay apostolta llant'ata churashaqtin ninaman ima oportunidadestataq aprovecharqa bendición kananpaq tukuy chay llaqtapi tiyakuqkunapaq. Kay tapukuyta qosunchis hermano Narciso. Pay kutichimunqa Caranavi llaqtamanta. Munasqa hermanosni hatun napaykuy kachun tukuy qankunapaq. Kunanqa kutichisunchik kay ñawpaq kaq tapukuyta kay tukukuy lección parlashawanchik kay Roma llaqtamanta. Nuqanchik rikunchik hina kay ñawpaq kaq yachaqakuna p'anqaspiqa willashawarqanchik Pablo chay tukuy pikunachus risharqanku chay barco ukhupi. Chaykuna tukuy mana allin kawsayta pasasqanku. Kunantaq chayashankuña kay Roma llaqtaman. Chaypitaq niwanchik
Kay hechos angkapi hatun yupaynenqa kashan iskay chunka pusaq niyuq y huch'uy yupayninkunataq kashan ukmanta hisq'unkana. Iniwanchik chaymantaqa salvasqaña karqayku y chayarqayku nin chay isla sutenqa karqa Malta. Y chaypiqa chay tukuy runas karqanku chaykunaqa ancha kusikuywan Pablota suyasqanku. Y chaymantataq como chiri tiempo kasharqa chiri llaqta chay lugar karqa y chaymanta paykuna ninata hap'ichisqanku lawrasharqa ajinamanta q'uñi kananpaq. Y Pabloqa mana qhasillachu chay lugarpi kirakusqa mana chayqa llant'asta apasqa chay ninaman churananpaq. Ajinamanta chay llant'asta ninapataman churashaqtintaq chaymanta lluqsimusqa katari y makinmanta khaniykusqa. Y chay tukuy runas chay lugarpi kasharqanku chaykunaqa nin, kay runaqa tukuy runasta wañuchin chayrayku katari khanikun niuq ratitunpi kunan wañushaqta rikusunchik. Ajinamanta Pabloqa chay momento purin y payqa mana wañunchu. Chay katariqa karqa ancha veneno nikun chay niyuq y tukuy runa piensarqanku yuyarqanku Pablo wañunanta chay ratupi. Pero mana Pablo wañusqachu. Y chaymanta chay lugarpi chay llaqtapi kidakusqanku chay isla Malta nin chay llaqtapi paykunaqa kidakusqanku 15 killatapuni. Chay lugarpi runa sutiyuq karqa Publio. Chay Pablo chay tukuy compañeros ninta alujasqa wasinpi y chay Publio tatantaq unqusqa kasharqa. Y chay unqusqa kaqtintaq Pablo rin chay lugarman y paytaq tata Diosman oran chay Publio tatan sanuyananpaq. Ajinamanta tata Diosman oraqtintaq sanuyakun. Ajinamanta waqp'un chaykunapiqa tukuy runa chay islapi unqusqa kasharqanku Pabloman hamurqanku. Chay 15 killa enteruta. Chay llaqtapi paykunaqa llank'anku willarqanku kay evangeliota. Mana paykunaqa viajepi ima ruwashaspallachu prisioneros kashaspachu paykuna llakikurqanku. Mana chayqa sigapuni evangeliota willasharqanku. Munasqa hermanos ney tata Dios yanapawasuchun noqanchik may llaqtaman rispapis tata Diospaq evangelionta willananchik tiyan. Ajinata kay ñawpa kaqta pukuy yachachiwanchik. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napaykamunkichis tukuy pichus uyarimushanku Caranavi llaqtamanta. Iskay kaq tapukuytaq nishan. Ima hatunchaytataq haywarqanku Pabloman sayaspa haqay foro Apiopi kay tapukuyta qosunchis Pastor Corsino pay kashan haqay Santa Cruz llaqtapi. Chaymanta kutichimunqa kay tapukuyta. Buenas hermanos, hatunmanta Tata Dios ninchis tukuy qankunata bendicisuchun kay estudiope, kay Diospa palabran mayantachus estudiarisunchis kunan kay iskakaq tapukuyman hina. Tapukuypiqa nin imatata haywasqanku kay apóstol Pabloman kunan rinin. Chay viajepe uk lugarpe manara Roma llaqtaman chayashaspa chay hermanos leesqanku Dios na apóstol Pablo cartas ninta. Entonces chay cartas rayku paykunaqa yacharqanku apóstol Pablo tata Diospaq mensajeron asqanta. Entonces chay hermanos yacharqanku apóstol Pablo viajashasqanta Romaman. Y chay hermanos lluqsimurqanku recibe chay lugar maypichus descanso chakarqa chaypi. Entonces nin kaypi Diospa palabranqa manchayta paykunaqa o sea munakusqanku porque tata Diospaq churin hatun mensajeron karqa kay apóstol Pablo.
Ima privilegio tata kuna hewasqarinin. Kay hermanosqa nisqango apóstol Pablo qhipaku yari noqaykuwan por lo menos uqanchis diyallatapis nispa. Entonces kay centurionqa concedesqa chaytaqa qosqa de que kay apóstol Pablo pasananta chay qanchis diyata chay lugarpe manal Romaman chayashaspa, entonces chay hermanoswan compartinanta. Chay privilegio karga apóstol Pablo paja mancha y cosico y chay carga. Apóstol Pablo paja cosico y carga evangelio manda parlay. Porque mana paillachu carga único tata Dios monaco. Chantapes guaj, hermanos pes monaco yarganguta. Pai y mainatacho tata Dios na monacorga hinata. Entonces, ancheraigo, chay privilegio, osca carga, kay apóstol Pabloman, manara Romaman chayashad. Entonces, ninka y pega, hagay cristianos, hagay Italia lugarpe, manchaita paigonape suyashargango. Ansiosamente suyashargango, chamunanta, chay apóstol Pablo. Como tatangotape suyashango manjin. Haré importante rona carga, importante personaje carga. Paigonaga uyaresgango na Pablo obras manta. Entonces, paigonaga mancha y cosicoevan son gosningope, soy acergango que apóstol Pablo visitananta, kay Roma llaqtape. Pero mana piensargangoche paigonaga kay apóstol Pablo como preso hina rechazganta. Mana piensargangoche. Solo paigonaga piensargango apóstol Pablo recharga, visitamos, animamos paigonata. Pero ricoitaban gampa y gunaga manchero gangochar tumpata. Tal vez tumpata yaki corgango y marayguchos. Chay tatadis pa siervon preso cacharga cadenason watas. Ninkay notampinaga chay sufrimientos nin. Chay dolor nin. Mana separarga, chay hermanos ta separargacho apóstol Pablo mandaga. Con mayor cariño nimpa y gonaga ricuchiscango chay monaco y ningota apóstol Pablo man. Hinamunas hermanos, hermanos pues chay Roma yachtaman chay chay tonga maga yoxemuscango. Chay tata Dios pach mensajeronta recibe porque en marayguchos chay asharga Romaman chay hatun apóstol. Entonces, paigonapes mancha y cosicoiban soy acergango. Hagay Roma llaqtape, pero ya paigonapes mana hinatach piensargango de que preso chay anandaga, se noga como normalmente, pero hagay penen anciano, chukoremorga, chuchapes nen gris, watasga, maigenchus grupo carga nen runas chay criminales chay runawa añuchikuna chay wankuska apóstol Pabloga chay arga Roma llaqtama. Monas hermano y hermana, tata Dios paj apóstoles nenga ajina paiguna causargango hasta último, pero fieles cargango tata Dios paj palabrampe. Campes monas hermano kay fiel. Y mainatach que apóstol Pablo y achichiwanches fiel. Mana cohladoman cambianacho. Sino ajina. Monas hermano servinachis tata Dios nenchis tocoy son gonchiswan. Uj día tata Dios nenchis uj recompensado tingata haigo vasonchis. Tata Dios bendición chay hatun deseo. Amén. Pachi Pastor Corsino, allí kutichis haikimanta kaita pukuita. Napaykumikichis tukuy pichus kashanku hakay Santa Cruz llaqtapi. 15 tapukuytaj nishan. Chanta prisioneros waqaychaqkuna chayaqtinku Roma llaqtaman. Maypitaq kanan kasqa qhipakunanpaq chay apóstol chantapis nishan. Imaynatataq sumaq hallch'asqa karqa uj soldaduwan. Kay tapukunanqa kutichisunchis kay 15 kaq tapukuyta. Hechos p'anqapi hatun yupayninta kashan iskay chunka
Kusayoq huch'uyupaynintaq chunka soqtayoq. Romaman chayasqankutawantaq kamachiqkunaqa mana karcelmanchu Pablota wisq'achirqanku. Mana chayqa waq wasipi sapanta kananta saqirqanku soldadutawan payta qhawananpaq. Tapukuypitaq nishan, maypitaq kanan kasqa qhipakunanpaq chay apóstol? Kaypiqa nishawanchis, Pablota mana pasqankuchu karcelman. Astawanpis paykunaqa alquilasqanku wasita. Chaypitaq Pabloqa quedakusqa. Chaypi tiyakusqa Pabloqa. Chaytapish nishan, imaynataq sumaq hallch'asqa karqa soldaduwan, soldaduta churasqanku qhawarinanpaq Pablota. Notapitaq nishan, Romapi Centurión Julioqa qosqa presota capitán guardia emperadormanta chayman qosqa. Chantapis sumaq informeta Pablomanta qosqa. Cartatawan maypichus Festo apachimurqa. Chay kasqa motivo apóstol sumaq qhawanankupaq chay ejércitomanta. Pabloqa karcelman rinankarqa. Chaypi wisq'asqa. Astawanpis wasita alquilasqanku. Chaypi Pabloqa tiyakurqa, kawsakurqa. Soldadutawan churasqanku Pablota qhawananpaq. Payqa libertadwan kasharqa maypichus amigos visitarinanpaq. Chantapis llank'ananpaq señorninchispaq, riqsichinanpaq maypichus kashan salvacionqa. Chayta nishawanchis kaypiqa Pablomanta yachaqana tiyan, maypichus pay kawsakurqa ñak'ariywan, llakikuywan. Chantapis nishawanchis, pay atinikurqa Diosman, sumaqmanta, tukuy sonqomanta. Kay tiempospi hamushan mana kusay peligros nuqanchis astawan atinikuna tiyan payman. Ñawrichis Biblia qhawarichis wakichikuna tiyan Pablo hina purinanchespa. Amén. Subtítulo nishan, predikashaspa Roma llaqtapi. Tawatapukuytaq nishan, imapaqtaq tantakurqanku ashkha runas Pablo wasinpi. Chantapis nishan, imaynataq karqa tukukuynin chay predikacionmanta. Kay tapukuyta qosunchis Pastor Demetrio, pay kashan haqay Cochabamba llaqtapi. Qhawarisunchik kay Tata Diospaq palabranta subtítulo nin yachachishan Pablo kay Roma llaqtapi. Chan Roma llaqtaman. Chaypi ashkapuni qutuchaykusqanku pay maypicha tiyakurqa achaypi. Chaymanta qanillantaq imataq chaypi sucedisharqa. Chaypiqa ashkas creyentes convertikusqanku. Entonces chayta palawanchik kay Hechos libro kay iskay chunka posaqniyuq y huch'ikaq chillaypitaq iskay chunka kinsayuq y iskay chunka isq'unniyuq achaykama Tata Diospaq palabranpiqa. Pero imaniwanchiktaj chaypi. Chaypiqa nin Tata Diospaq palabranpiqa Apóstol Pabloqa pay chay testimonionta rikuchisharqa. Chay testimonionta imataq pasarqa kay Damascoman risharqa chay ñampi. Payta chillakurqa Señorninchik Jesús willananpaq paymanta. Entonces chaypiqa kunanqa niwanchik ajinamanta Tata Diospaq palabranta ñawirisunchik. Chaymanta parlanankupaq p'unchayta aklakurqanku. Aswan ashkata hamurqanku. Pabloqa tiyaykukusharqa y chay wasiman paqariymanta hasta ch'isyanankamá Pabloqa paykunaman yachachirqa Diospaq reynunmanta. Entonces
Sutiaymanta hasta tardianankama Pabloqa yachacharqan. Señor ninche Jesús paq kawsayninmanta. Pay Señor ninche Jesús kasqa Mesías, Salvador. Chayman hamusqanku tukuy clase creyente judío kuna nisqa paykuna. Pero asun hayman qaniwanchik wakinqa creyisqanku, wakinqa mana creyisqankuchu. Señor ninche Jesús manta parlasqanta. Kay apóstol Pablo kunanqa parlaykusharqa. Astawan paykuna pura ans phiñanakuyta qallarisqanku, wakinqa creyisqanku, wakinqa mana. Pero ima pasarqa ahinamanta ripurqanku, pero sigue yachachisharqa apóstol Pabloqa. Paypaq misioninqa karqa hunt'ay. Mana puni payqa Señor ninche Jesusmantaqa ch'inyakurqachu, sinoqa parlashallarqa puni. Hunt'asharqa chay misionta. Nirqataq ñawiykichik qhawashan pero mana rikunkichikchu. Ninriykichik uyarishan mana uyarinkichikchu. Señor ninche Jesusmanta Moisespaq leyinpi qillqasakasharqa. Profeta Señor ninche Jesusmanta parlasharqanku hay Antiguo Testamentopiqa. Chayta junt'akun kay Nuevo Testamentopi yari nispa chaymanta yachachisharqa. Señor ninche Jesusmanta apóstol Pabloqa testificasharqa, willasharqa. Entonces, kunanqa mana creenkichikchu, kunanqa k'anchayqa kashan kay mana creeq runaspaq, gentilispaq. Ajinata yachachisharqa Señor ninche Jesusmanta kay apóstol Pablo. Nuqanchikpis ari ajinata willanatiyan Señor ninche Jesusmanta. Maypichus kawsashanchik, may lugarpichus testificanatiyan, willanatiyan runa masinchikman creyinankupaq kay palabranta. Imamanta Señor ninche Jesus yawarninta hich'arqa nuqanchikpaq. Pay nuqanchikta yawarninwan huchanchikta pichawarqanchik, limpuchawarqanchik. Chayrayku kunanqa ninta Dios palabranqa pillapis paypi creyiqqa salvo kananpaq. Y picha creyiqqa bautizakunanpaq. Picha creyiqqa paypi hap'ikuna kachun sunqusninchikpi Señor ninche Jesusta. Chakisninman rina kachun. Chayta niwanchik kay palabrampi, kay tawakaq tapukuypiqa. Hermano, hermana, amigo, uyarimuq. Chimpakuna kachun Señor ninche Jesuspaq chakisninman. Pay nuqanchiktaqa hap'iqashawanchik tukuy munakuywan. Tukuy munakuywantaq payqa nuqanchiktaqa suyashawanchik chimpakapunanchikta. Mask'ashawanchik. Ama nuqanchikqa Señor ninche Jesus nanta karunchakunachu kachun amigo, hermano, hermana. Tata Dios bendicichun kay palabranta. Tata Dios siempre sapap'unchay nuqanchikwan kashan. Ajina kachun hermano, hermana. Pachi Pastor Demetrio, allin kutichishqaykimanta kay tapukuyta. Napaykumikichis tukuy pichus kashanku Cochabamba llaqtapi. Pesqa tapukuytaq nishan. Imaynatataq apaykacharqa tiemponta apóstol cárcel ukhupi? Chantapis nishan. Imaynatataq aprovecharqa apostolqa chay tukuy willaykuna chay tiempopi kaqta? Kay tapukuyta qosunchis hermano Juan, pay kashan haqay llallawa llaqtapi. Sin hermano Richard, octavo que día invitawasqaykimanta qhawarikusunchis Hechos Ancapi hatunimpi iskay chunka pusayuq huch'unimpi kinsa chunka y kinsa chunka uqniyuq kay hinamanta nin. Iskay wata Pabloqa Romapi tiyakurqa wasi hap'ikusqanpi tiyakurqa paytaq watukuqkuna chayman hamuqta payri mana mayqin manchachikuspa Diospaq reynumanta yachachirqa Señor Jesucristomantawan nitaq pipis payta hark'akuqchu. Entonces kaypiqa nin apóstol Pabloqa iskay wata qhipakurqa nin Roma llaqtapi. Y Roma llaqtapi qhipakuspaqa mana payqa cárcelpi kasarqachu, sino nin kaypiqa
sarqarqanku wasi alquilasqapi nin Pablo karqa. Tukuy payman riqkanku nin, tukuy payman visitkanku. Pabloqa nin chay iskay wata predicarqa, nipita payqa wikch'uschu nin, sino astawan tukuyman willaq Dios palabranmanta Pabloqa. Y hinallamanta nin haqay tiempopiqa Pabloqa qillqarqa kay Dios palabranta cartaspi nin apachirqa tukuy iglesiasman, uk ladoman, porque payqa nirqa chay iglesiaman predicaninkuna manaña risanichu visitaq imanaymantakunan nispa. Entonces Pabloqa cartas ruwaq nin, cartasta apachiq chay iglesiaman, chay cartaspi nin payqa amonestaq yachachiq willaq imayna kawsananku karqa, imayna ruwananku karqa, imayna purikunanku karqa. Entonces apóstol Pabloqa chayta riwaq nin. Chayrayku nin payqa mana hinallachu qhipakurqa nin hermano. Chaypiqa nin payqa aklakurqa sumaq hermanosta. Sumaq hermanosmanqa nin kay hinamanta payqa nin Diospata predicaq payqa nin ñan ninmanta kachaq nin kay hinamanta obrerosta, pastoresta nin hina kachaq nin uk ladoman kachaq nin kay iglesiaman rillayta visitamullayta, kay hinamanta kay iglesiata parlachiq, mana kay lugares nuqa visitanichu ñuqtapas nuqa chayarqanichu kunan preso kashani, pero qankuna riychik kay cartayta apaychik chay lugarpi iglesiata kichariychik nispa hina Pabloqa nin tukuyman nin cartas apachiq y hinamanta payqa Diospata obranta nin wiñachirqa haqay tiempopi. Mana payqa nirqachu kunan preso kashani, manaña predicasaqchu, mana chay karqachu Pablomanta, sino astawan nin. Chayrayku nin kaypiqa Romamantaqa enviarqa sut'uqtawan kutichini, Romamanta enviarqa nin obreros ñanpi trabajanankupaq. Chay obrerosqa payman willaq kanku y paytaq watiq payta kachallataq kay ladoman riy visitamullaytaq, uk ladoman riy visitamullaytaq nispa nin payqa tukuyman ladoman kachaq, hinamanta nin payqa informaku tukuy imayna lado kashan iglesias hinamanta Pabloqa informakurqa. Chayrayku kaypiqa nuqanchik yachanchik Pabloqa mana qhipakurqachu hinalla, mana hinallachu carcelpipas watasqapas karqa, soldadomanpas ladonpi karqa, pero igualla payqa siga predicaq, igualla payqa Dios palabramantaqa mana p'inqakuschu, astawan willaq nin hermano, astawan sunqumanta imaraykuchus payqa chaypaqpuni akllas kasharqa y paypis chay yacharqa. Chayrayku pay nirqa nuqa risaq haqaypi sutichá wañusaq, pero Tata Diospi wañus nispa pay ripurqa. Y Tata Dios yanapawasuchun hermanos. Amén hermano. Pachi hermano Juan, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Napayqamikichis tukuy pichus kashanku haqay llallawa llaqtapi. Kunanqa qhawrisunchis kay suqta kaq tapukuyta. Imatataq yachanchis chay mana p'itikuy compañero viajepi payqa ahinallamanta rirqa cárcel ukhuman Pablowan qillqananpaq kawsayninmanta. Kunanqa kutichisunchis kay suqta kaq tapukuyta Colosenses p'anqapi nishan. Colosenses p'anqapi hatun yupaynintaq kashan tawa huch'uyupaynintaq chunka iskayniyuq chunka tawakama. Qankunamanta ugnikichik Cristo kamachin Epafras napaykamu llasunkichaqtaq payqa Dioswan parlarikuspa mañapusunkichaqpuni Tata Dios kallpachana sunkichaqpaq yuyayninpiña kanaman chayanaykichaqpaq chanta Diospaq munasqanta hunt'anaykichaqpaq ima. Noqa chayani Epafrasqa qankunamanta anchatapuni llakisqanta hinallataq Laodiceapi kaqkunamanta Hierapolispi kaqkunamanta ima hinallataq munasqa hampiqamayuq Lucaspis napaykamusunkichik Demaspis nishan. Tapukuytaq nirqa imatataq yachanchis chay mana p'itikuq compañero viajepi payta ahinallamanta rirqa cárcel ukhuman Pablowan qillqananpaq
kawsayninmanta pita karqa chay compañeron maypichus carcelpi kasharqa Pablo, chay compañeroqa kasharqa Lucas, payqa yanaparqa kallpacharqa Pablota, chantapis Lucas karqa médico, pay nishan ruarqa cartasta, qelqarqa cartasta, maypichus Pablo nerqa kan qelqay noqa nesqayta, chantapis Lucasqa nerqa noqa qelqasaq kawsaynikita, chayta nishawanchis. Chantapis parlashan paypis karqa compañero Pablo manta, pay nishan payqa Dios manta anchatapuni mañakun qankunasmanta nerqa kallpachanakunaykichikpaq kankunas ama urmanaykichikpaq hastawanpis firme kanaykichikpaq. Notapitaq nishan hastawanpis Lucasqa carcelman risqa payllamanta, manak pay preso hinachu risqa hastawan payllamanta kallpachaq Pablota paywan kayta munarqa Lucasqa, chayraykutaq pay rirqa payllamanta. Notapitaq nishawanchis ashka karqanku pichus Pablowan Romaman rirqanku, maypichus karqanku compañeros chantapis colaboradores. Lucas karqa munasqa médico, maypichus payqa viajempi allinmanta qhawarisqa Pablota, ishkay watata carcelpi kasharqa Cesareapi, chantapis maypichus viajepi risharqa Romaman paywan kasharqa Pablowan acompañasharqa, pay karqa compañero paypata. Timoteopis qhawarillarqataq allin tiyakunanpaq, allin kakunanpaq. Tiquico paypis karqa hermano, munasqa hermano, chantapis fiel ministro llankarqa señor ninchispaq, payqa auxiliarqa Pablota sumaqmanta, chantapis parlamushan kaypiqa Demas sutikun, chanta Marcos, paykunapis Pablowan kasharqanku, Aristarco chanta Epafras, paykunapis karqa compañeros Pablomanta chay carcelpi, chay prisionpi, chaykunas karqanku compañeros Pablomanta, kallpacharqanku, yanaparqanku pay mana llakikunanpaq, kallpacharqanku payta, mana sakarqankuchu sapallanta. Amén. Subtítulo nishan Cristopi wañuyqa wiñay kawsaypaqmi kanchis tapukuytaq nishan, chay ratupitaq Pabloqa qhechusqa karqa hermanosninmanta, imamantataq riparakurqanku chay creyentes, chantapis nishan imatataq yachanchik chay tukukuy parlasqanmanta. Kay tapukuyta qosunchis uktawan hermano Narciso. Munasqa hermanosni kunanqa tukuchisunchik kay qanchiskaq tapukuywan. Subtitulunqa nishawarqanchik Cristupi wañuyqa kusikuymin. Sumaq chayqa. Y kay tukukuy tapukuypitaq kutichisunchik noqanchik Pablo parlan kay iskaykaq Timoteop anqapi hatun yupayninqa kashantawa, huch'uy yupaynintaq kashan suqtamanta qanchiskama. Y payqa nin kunan noqa wañuchisqa kanallaypaqña kashani. Chay Samarikuna p'unchayqa chayamunña, Samarinay p'unchayqa chayamunña. Chiqankaq kawsayta waqaychani, kay carrerata tukuchini, y Jesucristupi kay fe nisqa chayta waqaychani. Chay kinsa parlaykunawan Pabloqa noqanchik rikusunman, chay kinsa parlaykunata uyaritawan chay creyentesqa nerqa
Pabloqa kaypi samaripunqa. Pabloqa chayasqaña chay tukuy ñawpaq kaqtaqa chayasqa chay tukuy llaqtaspi visitasqa. Jerusalén, nillasunmantaq Cesarea llaqta y Cesareamanta kachanan karqa kay Roma llaqtakama, porque pay nisqa noqa Cesarman rinay tiyan. Cesarqa kay Roma llaqtapi kasharqa y chaymanta payqa chayanan karqa chay llaqtaman. Y chayrayku chay llaqtaman chayaytawantaq paykunaqa willasqankuraq anchata kay evangeliota. Imaynatacha Jerusalenpi testificarqanku Jesucristumanta, ajinallatataq kay Roma llaqtapiqa paykuna testificasqanku. Chayrayku payqa nirqa: noqa wañuchisqa kanay p'unchay chayamunña. Kay p'unchay noqa samarikunaypaq chayamullantaq. Chayrayku chiqan kawsayta waqaychani, kay carrerayta tukuchini, y kay Jesucristupi fe nisqa chaytataq sumaqta waqaycharqani. Tukuy noqanchik Pablomanta yachaqakunanchik tiyan. Imaraykuchus noqanchik rikusuma hina kay notapi willashawanchik Pabloqa tukuy mana allin kawsaykunata pasarqa pirayku Jesucristo rayku. Mana payqa kay mundo cosaskunaraykuchu, kay pacha gananaraykuchu purerqa, mana chayqa. Payqa hanaq pachaman riyta munaspa, ajinamanta Jesucristo ñanñanta rispa, pay tukuy mana allin kawsaykunata, tukuy sufrimientosta, insultos, tukuy mana allin kawsayta payqa ñanñanpi tarikurqa. Pero payqa nimayk'aq desanimakurqachu. Pisikallpa kashaspapis payqa nirqa noqa ñawpaman rinay tiyan. Kunan kay leccionta tukuchinchik, kay ñawpaq kaq leccionta y Tata Dios yanapawasuchunpuni anchata qan noqa ñawpaqman rinanchikpaq. Y samarikunanchik p'unchay chayamuqtintaq Pablo hina noqanchik nisonman chiqan kawsayta waqaychani, y kay carrerayta tukuchini, y Jesucristupi fe firme kashan ñawpayqman rinaypaq. Kallpachasqa Tata Dios anchata qantay noqata yanapawasuchun ñawpaqmanpuni rinanchikpaq. Amén. Pachi hermano Narciso, allin kutichisqaykimanta kay tapukuyta. Hinamanta tukunchis qawariyta kay yachaqakunata. Hapaqana kachun Pablomanta. Pay kashan ejemplo noqanchispaq. Pay karqa testigo fiel Señor ninchispaq. Hinallataq noqanchis purina tiyan, testificaspa, parlaspa, chiqanta, imachus kachun, imatachus parlachunku, noqanchis sumaqta parlananchis tiyan, Jesucristo manta. Pay wañurqa noqanchispaq, chayta parlana tiyan, Pablo hina, allin kachun tukuy qankunapaq. Bendición hamuchun, Dios manta, tukuy qankunaspaq. Amén. Munasqa tatay, qanman hamuyku uqtawan tukuy wawasniyki maypichus kashanki hanaq pachapi, chayman k'umuykukuyku tatay. Kunan kutipi qan yachachiwashayku imaynatachus wawasniyki purirqa kay hallp'apatapi, haqay tiempopi maypichus apóstol Pablo parlarqa mana manchikuspa qanmanta, hinallatataq tatay yachachiwayku noqaykuta parlanaykupaq mana manchikuspa astawanpis atinikuspa qanman sapadiya yanapawayku tatay. Noqanchis kashanchis mana kallpayuq, ñak'ariywan manchikuywan chaykunasta astawanpis kallpachawayku tatay tukuy wawasniykita. Qanlla yachakunki imachus kashan sonqonkupi, chayman hina atiynikiman hina yanapay tatay tukuy wawasniykita. Chantapis perdonawayku huchaykumanta, kaykunasta mañakuyki Jesucristo sutinpi. Amén, Señor.